Ai, pun ni bukan boleh. Pengurutan. Yang cukup mahal ni dengan BMK ni pakai. Lu enggak gua bayar ni awak. Baju dah pakai anjir. Psst. 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 Nyan baru dia. Ana Maraya, ana gavo naik kapten dak. Hidropi bukan hana berau dah putar lagu dah tak pap. Nah memang gua baru. Apa hana kata-kata lu belau weh. Kutu ke pertepap lu mo. Yang berdegah mak adik yang lecen tu, termayam tu. Adik yang subhanallah, muka ji bertegah adik yang. Ingin rasanya aku tanam kurma depan rumahmu. Dek, ke Mesir ya? Dek, mau Ramadan ni mau enggak temanin abang puasa? Angka grup lemon deh gagam pe kacurung iya tina nau. Beya maya kacurung iya kita pengai udah yang tipak lemon de. Ya, cerong you ai. Ai kena boleh ai. Oi. Wei, kena aku takai baik kau. Timpang dah bre. Ku deh. Ngedak pa lu mo. Buat ke lagi bu. It's part for promise me promise if you're more talk about this people for always on there for so if there's your Rossi Sabelico. Thank you for having a coordination to in a heck feet boy. It's just what is it's bad for Francis Cabra Rossi gonna have to go Rossi to go Rossi. It's bad from it's think it's so Rossi carrot. Yes, it's probably called Rosie. Rosie is probably milk around the corner low we be caught none. I laid right friend. It's perfect scaffold. I like it is Marquette. It's probably scaffold before this gets so. Wow, what chong? You can't mind how to two like yeah, like wait friend. It's big from Miss Cara Marquette. Sabe que Pablo more coming out. See from Miss Skip from English. What chong but I don't know. It's from in friend is Ben Seli Maribe is the current Pochong is perfect price for property is Pochong Sangkar Asoba. Jalan sang magaji beli amal dah bet hampir lagi. See from is go from like you speaker from my friend is Marquette ada oleh mengukur Alex Green is speak mendar fio so dah Marquette. Is yang roti leh ho gaji. Dia kaya awal leh. Belu tabir kok. Dua buah ucok pi ka benge. Tinggal ka mengangan ke ka pegah hino leur kok. Sodla long ka. Ana, po becek ka. Kau tahu, aku sangat menyukai senja. Aku adalah anak senja. Kenapa sih kamu memilih senja? Aku nggak tahu. Aku lihat orang senja semua, aku ikut-ikutan aja. Dan jadi anak senja itu ada kelebihannya juga. Apa itu bang? Ya kalau dilihat cewek-cewek kitanya seakan sangat romantis gitu dalam hubungan. Kamu bukan anak senja, kamu anak bui kamu. Senja. Untuk mereka yang bertanya-tanya, dalam hidup, apa yang dicari? Apa yang dituju? Dengar panggilan ini. Gerakkan dunia. Jangan biarkan dunia yang menggerakkanmu. Tulis kisah hidupmu. Hidup terlalu singkat untuk alur kisah orang lain. Melangkahlah kemana hati ingin melangkah. Go ahead. Manok mentah kak bopo grupo apa pulau. 어디서 들려온 소리? Demi cinta kadek. 한호정아, Padahal manok gop, nyakan dari banyak aku pelihara manoknya. 어딘가 이상해. Manok maklung. 장난 전화라고 하게. Karena manok siang buah po, manok sabtu kan matang grupo. Yang tengah kemarau matang apa pulau demi kadek. Baru siap turun dari mobil aku guys. Pak main auru. Oh maaf bang bang, cuma numpang berdiri. Ke nih, yang pura-pura ke empat motor ke. Ya mau tolong guys. Ayo bang turun bang. Oh mantan lagi bui. Hanjik lagi anda satu. Bahkan mantannya lagi heboh dah jauh anak.
Kata Banda, jak Masjid Raya. Kata Banda, long kata Manda. Urat. Nak aku balik aku. Oh, mana ya tu? Mana ya aku beli tian walung anu. Ya lah puyo manang roceh ya. Roceh dan salam. Ya. Tiga lagu lagi dapat bagus kan? Nasib wanita ibarat bunga. Yang bagus kan? Wateram kemang ramet nu tamu. Ya. Jalan ngan linong, unong ngan bang. Kenan terbang menghisap madu. Ya, kakak balik le. Mana buku mang awak yang? Angka. Epo. Bentar kau ibak je. Mana wah ya wala lagu ni. Bubuk dah. Siapa cari tapi. Oh. Atas goyang yuk. Ha. Nak ke?